Ko te reihi, ko tahirau mā tahi. Ko te reihi, ko tahirau te kau. Ngā wāhine te kaumaono taumira roiho te pakeke. Taki ono 500 mita. Aratua tahi Whanganui City College, aratua rua te wharekura o Mauao, aratua toru Tolaka Bay Area School, aratua wha te kura o Kokohuia, Trident High School kei te aratua rima, te wharekura o Rākau Mangamanga, te kura o Matapihi Onewhero Area School kei te aratua waru. Ko te haki whiro te rā. Kua rewa te haki pango in lane 1, 2 and 3, I think, Whanganui City College. Te wharekura o Mauao and Tolaga Bay Area School. Kua rewa te haki kākāriki e tēnei wā. Ko te reihi, ko tahirau te kaumātahi ngā wāhine te kaumaono taumera roiho te pakeke, taki ono 500 mita. Another turns race. E te whānau. Lane 3, Tolaka Bay Area School, kura nui te ingoa tēnei kapa. See their steerers wanting to angle their waka to the right of their lane, allowing them enough space to get around the flag. Ki te ara tuawaru, Onewhero Area School. Ki te ara tuatahi, tuatoru, tuawhahoki. Ko wai, ko te ara tuawaru pēr. Onewhero e arahi ana I tēnei wā. Burst into the turn in lane 8, Onewhero Area School. Addison, Kayla, Ketia, kiri ana kōhine, te kuiti, Marshall, kei taua kapa. Beautiful turn, ki te ara tuawaru. Also coming out of that turn first is Onewhero Area School. Me te aratua whā te kuraiwi o Kokohuia. Ki te aratua ono hoki came out of their turn pretty quickly. Te wharekura o Rākau Mangamanga. Amaya Rose, Omangia, Kaya Jane, Keisha, me Puarewarewa, me Isinis, kei taua kapa. Me taku he mena I he taku whakahua. Essence pe? Engari mārakerake te kite ko te aratua waru Onewhero Area School. Ki te aratua ono me te aratua whā. Ki te aratua whā te kura o Kokonui, te aratua ono te wharekura o Rākau Mangamanga. Here we have te aratua waru, Onewhero Area School crossing the finish line. Following behind is te aratua ono ko te wharekura o Rākau Mangamanga. Ki te aratua whā crossing that finish line in third place is te kura o Kokonui. Kokohuia. Kokohuia. Onewhero Area School tua tahi mai te aratua waru. Oh, ka pai te ki te titiro.
Kei te aki I te toinga o ngā kapa, ka nui te mihi. Koe nā tētahi o ngā kaupapa matua o tēnei whakataetai ko te whakawhanaungatanga o ngā rangatahi he pai te kite. I remember when we were at Kura, that's what we came for. Ai, with We our big speakers. We would get to loading bay half an hour early so we could have a kani with the other kura. It's cool, he pai te kite kei te pērā tonu I te hākinakina I te whakataetai nei. Anei te reihi, te whakaputanga mo te reihi tahi rau te kaumā tahi tuatahi ko one whero. 2 miniti riwa te kaumārima hekona, tuarua rākaumanga J16 Girls, 3 miniti waru hekona, tua toru te kuraiwi o kokohuia, 3 miniti te kaumātahi hekona.